koreografijo Let me take you dancing. Začnemo na levo nogo oziroma levo roko in pokažemo let me take you, stopimo z levo nogo naprej, then priključimo desno k levi, ja? Torej, let me take you dancing, ja? Leva, desna, naprej, skupaj. Komolci so sporedno, oziroma roke so usporedne gar, ja? Torej, ponovimo še enkrat, 5, 6, 7 in let me take you naprej, hop. Dvignemo desno koleno gar, desna in leva in stopimo z desno nogo v stran, roke damo na kolena in priključimo levo nogo k desni, roke damo za glavo, hop. Tako, 5, 6, 7 in let me take you dancing. Desna in leva in v stran, za glavo in zdaj naredimo dvakrat ne, ne. Ker reče tukaj, we don't need no, to pomeni, mi ne potrebujemo ne. Ja, torej, we don't need no, ja, torej, ne in ne. Tako, kolena delajo zraven, ne in ne. Super, torej smo prišli dol, za glavo, ne in ne. Zajamemo levo nogo, hop, naredimo ples, hop, še v desno, ja. Torej, we don't need no, hop, zajameš, hop, zajameš, iz tega gremo z levo nogo v stran, roke gremo za glavo in daš roke na kolena, dol in pogledaš gor. Ja, gremo še enkrat na prvi del. 5, 6, 7 in let me take you dancing. Koleno in v stran, za glavo, ne in ne. Zajameš levo, tles, zajameš desno, tles, za glavo in dol, pogled. Iz tega skočimo skupaj, ja, kolena grejo spet naprej, hop, in odpraš roke. Kolena delajo spet naprej, rame grejo nazaj, torej, hum, in odpraš in. Tako, roke delajo hop, in odpraš in. Tako, iz tega gremo z desno roko po levem kolenu, hop, obrišemo pa še drugo nogo, torej najprej po levi nogi, pa po desni nogi, naredimo 3 poze po svoje, prva poza, druga poza, tretja poza in vsak dole, stopimo na desno nogo, roke grejo za glavo, naredimo kick z levo, take you dancing, to reče, let me take you dancing. In greš na desno, kick z levo, zajameš skup in to je to. Ja, in to je prvi del. Torej, gremo še enkrat čez, potem pa po glasbi 5, 6, 7 in let me take you dancing. Koleno in v stran, za glavo, ne in ne. Zajameš, tles, 5, 6, dol, pogled in skupaj, hej, gor odpraš, leva noga, desna noga, prva poza, druga poza, tretja poza, desna, kick in skup. Še enkrat malo hitreje. 5, 6, 7 in let me take you dancing. Ca, 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 v stran, za glavo, ne in ne. Zajameš, tles, 5, 6, dol, pogled in skupaj, hop, odpraš in levo koleno, desno koleno, prva poza, druga poza, tretja poza, let me take you dancing. Tako, in to je konec prvega dela. Gremo zdaj to probati po glasbi. Bi vam že mogel iti, zaradi tega, ker smo že ful vikend delali, ampak ni panike, če vam še ne gre, probajte si prevrteti nazaj, pa pejte še počas čez. Če pa vam je šlo v redu, pa gremo zdaj mi naprej, na drugi del. Nekaj ga že znate, nekaj pa še ne. Torej, končali smo Let me take you dancing.
Pripravimo levo roko, leva, pripravimo še desno, desna. In tukaj so roke spet sporedne, tako, ja. In naredimo, torej, ta, in greš z levo nogo v stran, zajameš, stopiš na desno nogo, dvigneš levo v zrak, hop. In ponoviš še desno, desna, stopiš na levo nogo, daš desno koleno gor, hop. In stopiš z levo nogo naprej, roke grejo ven, stopiš desno, prekrižaš. Torej, let me take you dancing, like ta, leva, desna in desna, leva in stopiš naprej na levo, leva in desna. Torej, roke grejo hop, pum in naprej in prekrižaš, pa grejo pa na kolena. Ja? Skupaj z nogami je to ta, zajameš, hop in v desno, hop in stopiš z levo, stopiš z desno in zdaj se prime za kolena in dvakrat pokimaš. Pokimaš in pokimaš, ja? Torej, leva in desna, pokimaš in pokimaš. Iz tega zajameš desno roko, dol in hej, in stopiš zraven na desno nogo, ja? In isto ponoviš v levo, hop in na levo. Tako, torej, hop na desno, hop na levo in to ti da zagon, da še enkrat zajameš gor in gre leva roka dol in narediš pas skupaj. Priključiš desno nogo k levi. Torej, leva, desna, dol. Dol, zajameš, hop, desna, hop. Leva in leva, skupaj. Stopiš z levo nogo nazaj, roke grejo. Leva, desna se prime, leva gre na glavo, greš nazaj, prekrižaš, hop. Noge delajo pa samo leva in desna, roke delajo pa zraven, hop in hop. Ja? Torej, gremo še enkrat tale noge. Ta, leva, hop in desna, hop in naprej, kimaš, zajameš, hop, desna, hop, leva, dol, hlas, na glavo in hop. Na glavo prekrižaš na razno. Tako. Ok, gremo še enkrat tale nov del za vsak slučaj. Upam, da ste fajn. Jaz sem vam ful fajn. 5, 6, ta, ra, ta, naprej, aha, zajameš, hej, dol, hlas, pum, križaš, odpraš. Iz tega stopiš naprej na levo roko, roke odročiš, imaš odprte in jih primeš, daš boke naprej. Pum, desno, nogo pokrčiš, hop. In koleno gre v bistvu na koleno. Tako, torej, hop, rimeš, stopiš na desno nogo gor, hop, roke so v diagonalo, leva roka je stegana, priključiš v spodnjo diagonalo. Torej, noge delajo samo leva, pokrčiš, desna, skupaj, desna, gremo še enkrat. Torej, leva, hop, desna, skupaj, desna. Roke delajo zraven. Hop, rimeš, diagonala, sredina, diagonala in se zdaj obrneš na desni nogi, levo roko, nogo, daš čez in stopiš na levo, pa na desno. Torej, kje smo končali? Aha. Ta, ra, ta, naprej, aha. Zajameš, hej, dol, hlas, pum, aha. Hop, primeš, diagonala, sredina, diagonala, gre z levo nogo čez, leva in desna, roke delajo in hop, ja, ca, čez, leva, desna. Ja, tukaj vam zdaj, ko vam kažem s hrbtom, vam rečem tukaj leva, zato ker delamo obratno, jaz vam prezrcalim, redo? Teda, vi v bistvu, ko se obrnete tukaj, prijete sem in naredite z levo, leva in desna. Ja, ampak ker se jaz tukaj obračam kontra, zgleda tako, da vam narobe kažem. Ampak nič skrbeti, vse vam prav govorim. Tako vam govorim, tako je prav, redo? Ne gledati, kaj delam. Ok, torej, dajmo še enkrat mi tole. Drugi del. 5, 6, ta, ra,
ta, naprej, naprej, aha, aha, zajameš, hej, dol, plus, glava in hej, hop, primeš, diagonala, sredina, diagonala in leva, desna, se zdaj obrneš čez desno nogo, skozi levo ramo in vzameš roke gor, se pobožaš po telesu, desna noga gre odzadi in še enkrat zajameš, narediš tlesk, pum, in tukaj je leva noga nazaj. Torej, zajameš po telesu, še enkrat okol in hej. Zajameš po telesu, okol in ca. Gor, dol, hop in ca. Torej, najprej gor zajameš po telesu in zdaj greš od spredi nazaj. Hop in ca. Ta drugi je tako, da bi plaval. Žabica. Ja, zajameš, dol, žabica, tlesk. In zdaj še ful malo do konca. Hop in fum. Tlesk, narediš desno, levo, pardon, leva, desna, skupaj, hop. Torej, leva, desna, leva, desna, skupaj in hop. Čist malo še stopi z levo nogo v stran, pogledaš v stran in zdaj pogledaš naprej in roke daš tako gor. Pum. V bistvu jih sam kršeš. Hop. Ja? Torej, pogledaš na levo in stopiš na desno. Hop. In to je to od koreografije. Pridni ste zelo. Ok, gremo zdaj enkrat. Kar takle drugi del cel, ja? 5, 6. Ta, zajameš koleno, naprej, prekrižaš, aha, dol, hej, zajameš, glavo prekrižaš, odpreš, pripraviš, primeš, diagonala, sredina, dol, čez, leva, pa desna, obrat, hop, hej, zajameš, tlesk, 5, 6, skupaj in hej, pogledaš in žu. Ja? Ok, probamo malo hitreje, pa gremo po glasbi. 5, 6, tak, ta, ra, ta, ra, glava, dol, in hop, plus, nazaj in hej. Pum, primeš, hop, sredina, dol, čez, leva, desna in hop, telo, zajameš in tlesk, leva, desna, skupaj, hej, v stran in žum. In pa se prikloniš, ker si ful fajn odplesel in ti si paskal. Bravo! Si prevrt nazaj, ni panike, peče čez. Nič, se vidimo na naslednjem Zoomu, kjer bomo delali to, drugi del, da bomo skupaj šli čez, pa da bomo zvali, da boste vsi ful fajn znali, tako da brez skrbi. Nič, lepo se imejte, upam, da ste zdravi in da so vaši domači tudi zdravi in da se imate lepo. Bye, bye.